Ke nangona iko saya do mekinike iko na karon da kaboro ni bichir to wat. Iko ni kota ngana minus 20 at kota mai na 20 ngo. Ke sanga wala mo sa cancel nga. Aba rota sa kembal ka ka o cancel takana 20 minus 20 asawa. Kaso na sang imbi ngango 81,000, right? 81,000 is equal to n over 2, Wochunga na daw na 20 n. Runa 2 kena 20, rungi cancel tali. So nangi bonga kena daw na 10, 81,000 equal to 10 n squared. Iko sangira ni kuta talanga na 10 go, iko divide by 10, siya ni cancel tanga na 0. Ko nga raw iko you can to sana bedi muringa me bakanga ni nondo to basics 81,000 ako go divide by 10 sana cancel dona 0 cancel dona 0. So n go sana bonga ke 8100. Iko sangi kuta na squared. Kuta na squared sana daw na square root of 8100. So therefore num n equal to that. Num n equal to 90. Toro, cosa rangana non do to example ngona 2019. Iko reda, na 2019 dina ni la komena den. Chugna den ortunge bato bertu. Ke baka ya lendo ike na suli mai na kena sam. Yang na kena tarampo. Ke ya lendo bertu na den go ortu na suli mai na sam. Reda na 2019 ortu kota libi na n. To da kaba taleng kon don example mertu kota libi na e. Iko na reda. Chiko na den yali na orto na sulit juga mena same to wala man den don example. Okay, na example ko la mena 2014 Iyo, ondo redanga na example ko wakasam takir to sarana we kanggo may nitasir. Era chuko may dolo beta ni samba ditungo na bitu. Ke tuwili manda a 194 centimeters long bamboo stick is to be cut into 8 pieces to make an 8-piece bamboo flute. Each piece is 2.5 centimeters longer than the previous one. Calculate the length of the shortest piece. Beta ondo tukuni chukuni no sini nondo tu pasana kona wasa babalangnya. Ke sona ngona iko wili wango nge sini toro iko na problem. Wada monro ini mandang. So go bakangan tonan bitu da. Imagine tangan go bakangan tonan bitu Tonan bitu chungo right. Amnangango right. Kami nondo tu sketch nga ke sanda butu wango na bitu ngo. Okay, how many centimeters long? Tungun chuko ya na total ngo 194. Kembali ngo na talo na usutuni talo ngo 194 centimeters long. Kona bitu ngo. Kuksan ruin takatung. Nakasang kita kaba cukur tu urtu musulak. Urtu musulak kami form takan dona flute. Kena bal ni musu na flute ngo. Urtu na musulak kami kalali bangore. Dua ngo. Ca tu takap talin dua. Ca ruak lah. Asa tulu. Maybe dah. Tulu kami natar rubi ngo. Me 8 piece. Tunggu dah kami 8 piece. Kembali ngo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Kaya ngo may walo na piece. Are, this is an 8 piece, Okay, are na mo 8 piece mo, Ngori. Ko bakam do na flute, Iyo, ko bakam do na flute mo, 8 piece. Iyo, tugunor tu na kenan duin may bindua, okay, 2.5. So ike ni ko reda ni ko musu la kartu kedengo. Ge form kinango. Kenan bale na mata ni taro chiko. Kende tu ding taka chiko na term formula se na sum formula. Wapsa no mo confirmation iko. Eyo kento na betango na 194 ke add te kirto kedengo isule na 194. Kenan bale oyo na wanta kana na sum formula. Dono winak. Kembala formula iko na bakanga taka kon. Kenan bale kende tu na dakaba non tu summation formula. Kona summation formula kento sa kerachuk Sn equal to apa? N over 2 to A plus N minus 1 D, Ano na tu summation formula. Yo, simper ben tu dakaba madeli non tu den, Komanda mai non tu den, o sa tuguni chigo sona una ke sin ke ndo verto na den goyali chigo na masoli tu mena sum formula.
Kento sakara chukuna sum formula sa sulima kona total distance ngo ana sum formula for the 8 pieces numu chuke walu chukuna piece na songo nini walu na piece ngo kona 194 kento sakala kana difference na ndu mai bendona piece kina ndota la piece ai vida 2.5 centimeters nondo tu namba e vida na piece chukina reda tu dengo 8 pieces kembali kenda tu bangrai are me bakanga namba ke mbakia kento reda namba ngo reda ngo bakingo solimena yalyo n ana bak sauchi 2019 ge 2014 solimena n go sa yalyo iko gulenga taka iko turanga me ortona ka kedengo bita mena kena forma ala ko saranga iko solve ko talebando ne les kembal turanga mena 194 sa biserki 194 taban n 8 divided by 2 2 la cosa numu a iko mangare h ko ko ya sana daba 8 minus 1 daba na numu d na difference kona 2.5 ya okay sala ko ya nakai korenta ka bi korani kutu da ka vanta kana calculate yongo mo warrota ngabi kimdo 194 8 divided by 2 na 4 bita chukna na numu a kinto mangare h ko 2a ko ngai ke 8 minus 1 na 7 yung multiply taka pata kena 2.5 so 7 multiplied by 2.5 and we chiko na 17 yun na 17.5 2a yun na 17.5 yo so 17.5 so kai korenta kaba ikorni turna na fongo divide by 4 nango nga divide by 4 kota na divide by 4 ngo o chinga sange kota na 17.5 so if you divide by 4 and then minus 17.5 divided by 4 48.5 minus 17.5 right ko 31 equal to 2a so therefore ikona kota na 2 sanandwa numu a equal to 31 divided by 2 kembali numu a ebita 15.5 kembali kona piece lele ndondongo ko kento bangara chingo kona piece ngo ko 15.5 yung ile sutali ko na vida banana na length betini kende to atik na English kende to ngi convert me maths ona sala ko na maths kende to ngi ile sutali bane English kembali kuni bita tu me lili tu don't keep them hanging kona 15.5 daba 15.5 centimeters lesu talibena units korto mbita mai go 15.5 centimeters ongen do rede chiko na vembaki esianga talangan into lako alenga mai na long answers na summation formula ko talangan ni lako mai na multiple choice to rede mandando an example ko lako mai na multiple choice atan ko lako mai na 2014 what is the sum of the first 50 terms of the arithmetic sequence. Oto sa tunga ratu mini arithmetic. Of the first 50. So iko takabarali numu d. D subtract takin doanga. So 2a minus a kay watay. So 2a minus 1a nga. So iko veturi ndona rua iko rin check taka 3a minus 2a 3a minus 2a talanga. So it has a common difference. Confirm taka chiko na arithmetic sequence ngo. Iko minus rona toto wat. So kai ko taka bangare den lako. Manap ngu difference na a ngu matay ni term. Dawa na matay ni term. Matay ni term talana daw. Matay ni term talana a. Ngu n how many terms? First 50 terms kembal numu n na 50. Arida nangona sandam bikin na den ngono nondo to platform. Ngona sandam bikin na den. Cosa harani vondo maxar non tu form non tu form la kento sakala chuma wala 2a lava plus n minus 1 multiplied by d form longo iku sindon mo krem tak ke ngule dava nak provide takitu ambi usar mayor to na values ngo so example sar na sum of 50 kembala 50 divided by 2 pesa calculate nga 2a plus 50 minus 1 oops 50 minus 1 a talangan no difference na a so 50 divided by 2 yana 25
2a plus 50 minus 1 is 49a. Now 49 kina 49 plus 2 is 25 multiplied by 51a. Yung game multiply tik rongango. Na 25 watek na 51. 25 multiplied by 51, 1275a. Arida? Iko reda rani lako tanga mo ko na multiple choice. So ni lako may bango iko na D2 lako chunga no muden. Tabo no option. Ko ibe na no answer ke na 1275. Wana na. Arida? Iksangi circle takana si. Ako lako may namba kya. Kembali ko ka kunga ni batang bakin doang abe na long answer. So no na formulas do lako may. Ko nga tako so may iko takap. Na kenan bimbi nga mo tuwa ni denjuko. Nga na nonda tutaram. Okay, non tu uchuchi. Toda kamanda na uchuchi ni taro komendo wakanga tekina na special case. Klau wartang chuko mo wartang mata bikinto na nonda tu flowchart. Iko reda non tu flowchart na arithmetic sequence. Irasa rango. Ichiko kina na special formula. Where na L ko na no mo last term. So when do we use this? Ando wakanga teking una da na special case mo. O sana ta kamanda ngobi kinto tunda na example. Morning drama ta una da ba wakanga tekin. So mo illustrate ta kabikin to na kango na one taksa na na simple na ko ang ando na karongo baka 1 3 5 7 ruta sarto ngango ruta ngando na simple ngo okay kinto rani ta kabanon tu au be kila kongo retango ka oda ka chiko add tunga 1 plus 2 na 3 3 plus 2 na 5 5 plus 2 na 7 dava na 7 plus 2. Okay, 7 plus 2, 9. Kinto sa kala chuko nonto answer kena 9. So, ngo na fifth term. 1, 2, 3, 4. Ngo na fifth term. N equal to 5. Au sa kala chuko ni 9. Okay, toda kabong ngo beta mo nramata kaya wan takiwada ba ko na special case formula. Toda kabong mandamay na nth term ko na an. Pantang mandili na formula ngo a plus n minus 1 d. Kam na kinto be bangkara na fifth term. So fifth term A5 kinto 2 na minus 2 den. Difference is 2. 3 minus 1 is 2. Na A no mo first term, no mo A na 1, nunggu N na 5. Tumbimbiu mandilo mo. So A is 1. 5 minus 1, again nunggu difference bida. Difference is 2. So 1 plus 5 minus 1 bida. 4 multiplied by 2. So 4 multiplied by 2 is 8. 8 plus 1 is 9. Ngungu fifth term. Set? Matata? Okay, toda kaba kaya na formula ko na formula ko na SN. Toda tamanda tu wangara na sum of the first 5 terms. Okay, lako tal nung tu formula matutikin tu nga 2a plus n minus 1 d. Nung tu formula. O box takarong bikin tu. Okay, bimbiu lama sanada ba lako chunga na den tutu watu chunga 1 takike. So nunggu n na na 5 5 over 2 bracket 2 multiplied by a1 plus 5 minus 1 tam nunggu d. Nunggu difference bida 2 Okay, 5 over 2 lako 2 1 2 plus 4 multiplied by 2 Right. So ayan na total nga 5 over 2 2 plus 4 2 is 8 and a 10. 5 over 2 into 10. Wrong gonna cancel. Cancel as on total 5 multiplied by 5. 25. Toro and a sum form. Okay. Ngono buno iko na baka ngata kino kongo. Are na special case. Instead of using this, reda ngo sanda na formula balap. Iko rin baka ngata kana formula. Reda na formula. SN kamanda nga SN. SN na baka na S5 equal to the n over 2 na a plus l ano ngo sambitiki ike nunggu n na 5 over 2 dapat nunggu first term na 1 na l ngo nunggu l na l was the last term nunggu last term ya ko nambal ni l chung are na l ngo l is your last term ko na term ko chung na kena term na kena term ko na 9 ngo are di kumbiti ka sana 5 over 2 dapat na 9 plus 1 9 plus 1 ni 10 are rongo satu tu watatal turet satu tu watatal tik 5 over 2 10 5 over 2 10 cancel rongo
5 times 5 25 talang are so ngo indono buno ikurani wakanga takina. That's why ko ndo handy chiko ana no special case abambuta ni o maruta ka chiko na no solve taki problem ngosa kuchi kento saranga me vena uti saranga to rida talebandua me sama takana nondo tu video ngo na arithmetic sequence no muchiko abuta ki chunga mai nada na common difference dona dana na arithmetic progression iku sanange ware de chunga na taro ke tarungi mai na term se tarungi mai na samme formula kuni krem tak ngona provide taki yo ko abuta ki chunga mai ve den na ngona sakile ki no den iku sanange reni taka bena formula sanange watu ven examines sono ngona rtona sulia ke da mengo ke ndo bertongo yali ke nambal na provide taki na SM ange wakalonga tekim do chiko na ngoni turango chisu na vali buna no mundo siama chiko mai ninge klo binaka chiko naka